Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Dagi Hajar ngut Samla shinram kintei ki betmu bentep ka kam hakatna shipai border security force hakar pradrik unailar arajar apusan klepen chles mam ka soso tham auditorium Shillong tang shu ajing tip naga office jonga deputy commissioner ki East Khasi Hills district Ukamandan establishment jagatna shipai BSF Rajiv Kumar Sharma ul ajing batai chi Samla kumno bentep ka kam Banagaliang jongka office ka deputy commissioner lami khmat the addition deputy commissioner ba S Warjari ubal ajing pensyai bat ban pensngo thu daga ketin khasi nalo colonel Sebastian Marbanyang ubre uzila sainik welfare officer Rajiv Kumar Sharma hagjing kram kilat batai kubor ulayat ho bakilai spatli kam ki balat hakatna shipai BSF kalong tang ki ST bat SC naga jila megalaya but lakin turu ki Samla ki ba ang not ban thap ka kam kin let thap ya ki application hakashlam trekam jagatna shipai BSF kabadan hamau pat Shillong Uba eswar jari ulayat ho baka office jonga deputy commissioner Shen kan sapen kre ban penlong ya coaching class na benta ki Samla ki ba hapan tho ya ki examine kam shipai but ka jing tip ka banya on sa jing pen mana Kadau golong bang kuat ban ajing rap nak ayu mana kata kau kadau kadai nak katai bat kawai kadau golong bang kuat ban join di army itu. Ya sebun kijing mentoi kum kijing pensai halor ka Sngap bat kita tu. Kita. Aku ai ban join biang boleh tambah aing rong aku ai ban. Wan hari banyo jikai nomor aku benjoin dari BSF. Ngadang pulih atat ngabar kamat nomor ngai iba ini kisi mental nomor kecil yok kamu ka tong tapa cinta tak kadau pulih atat ngawan ban kamat Atau ke Jingwan jumpi hang ni kat idon jingkerman yang atau isuknya. Dan dia nomor ki la ai jing saya lihat di Kumno bagi le kan Aplai dari di di kan Aplai dah Jingkwah ada donat mesin ni kata banyak benjoin ini yang supaya Ya. buat apa pula jadi kam sekarang kalau kita Satu pembenut balik pada yang kerja kulit. benut dan nama kam kulit menunjuk kam Jadi jingkerman nak kerja Jingwan yang ni. Nakalang ka district administration jo ke East Khasi district ni ju shem man ka por la da gidon ki vacancies kamtam ha ka bai dei ba kam spai ni la ba kna gi jong ni kamtam ki badon ki thai nong kan nong thai order kim ju yo ki information ka spang ka vacancy la ni kumno kin apply teng la da ki tip ba kadam ka vacancy ru kim tip kumno ban apply ya no ban approach ki gi jing don kam in terms of ki court kisla bat pen kre ka ta te nomor kata ka daw ha man nakalang ka district administration menta ni ju penlong ki career guidance and counseling program nak post korbat kenang bagi kena kijong ikinyo ekta ka direct guidance in kumno ban apply kumno ban pen kre ela diru kenang ba kinyo ban clear omtang ye kenika competitive exams but ya ka kenika physical efficiency test but kumjo yu ka medical test kenika loktang platform ikina kijong i bakin guide kino du basdang hadu bakut bakin dai ngin dayo nomor ba da kumba man hakani la dapi kenmau ngidang hapo about a month back ngidang penle gitu ka agnivir mo coaching ka bangi penlong ngi ai training shibna ki ka bas ko tanar ka long ba na pedeng gitu ki kena ki mai coaching sis pa aku ingut ku malong Samla ku mangile kani ki pas hadu kendai pun remote nak liang ke East Khasi district but ka Meghalaya hi barok ki don hadu kumbasan pa nyo kulai ngut ba pas ka written exams te kato ko pen i baladang i coaching ba ki kena ki jongi kadon ka chances ki bakin kam kam paus kmat kam lagi exams bakin nila yo la do banyo ki kam sarkar
Nakalim ko jongi malako ngiju kwa hi ban pale kini ki coaching na kapos kapor kabay dai bat ki civil services ki LD ki UD post kunta ki ko ti nakalim ka sarkar menta under ka chief minister youth development scheme kini ki chief minister create guidance counseling program kumta terter ki nila ban organize kini programs ti manakani ba kila ki vacancies ki bay dai bat ka akmivir bat kini ka BSF menta yakini ringile banang ni shkama dungindang le kita ki program. Yeah, BSF is organizing this recruitment rally exclusively for scheduled tribes of Meghalaya state, and Government of India has sanctioned 300 vacancies for eligible, constable, GD, male and female candidates from Meghalaya state. This is a golden opportunity for the scheduled tribe of Meghalaya state to appear in this, and the recruitment process will be completed in a short span of around 3 months. So it is a very important for all the scheduled tribes of this state who wants to join, who are the aspirant to join the forces. So this is a golden opportunity, I would say, to join BSF. Yeah, that is a policy matter, and when they do their training, they are basically initially they are given orders on them.